Dobar dan. Ja sam Stanislava Nikolić. Vi pratite emisiju Pravoslavno viđenje i danas ću vam ispričati najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. U Sjedinjenim Američkim Državama pri bogosloviji Svetog Vladimira osnovana je fondacija koja nosi ime patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila. Osnovni cilj fondacije je sprovođenje istraživanja u oblasti biblijske nauke koja proučava Bibliju na racionalistički način. Predsednik bogoslovije protojerej Chad Hatfield naglašava, citiram, dodeljivanje imena predstojatelja Ruske pravoslavne crkve ovoj fondaciji bila je jednoglasna odluka Bogoslovenskog saveta, koji je na taj način izrazio podršku njegovoj svetosti kao principijelnom i doslednom braniocu kanonskog ustrojstva crkve u kontekstu krize svetog pravoslavlja. Kraj citata. Povodom posebnog rada u ovom pravcu na bogosloviji se uvodi mesto profesora biblijskih nauka. Sredstva iz fondacije će se koristiti i za isplatu studentskih stipendija. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava potvrdio 11. novembra činjenice o kršenju prava vernika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve. Kao odgovor na to, mitropolit Ilarion, predsedavajući Odeljenja za spoljne crkvene poslovne Moskovske patrijaršije, izrazio je nadu da će Carigrad obratiti pažnju na ovu odluku. Citiram, Ruska crkva pozdravlja što je Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija doneo ovako suštinsku odluku o situaciji sa progonom vernika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve. Nadam se da će i Carigrad obratiti pažnju na ovu presudu, jer uostalom odatle i dalje uveravaju da se crkve dobrovoljno predaju raskolnicima iz PCU-a, a da vernici kanonske crkve izmišljaju priče o batinama i napadima. Kraj citata. Važno je napomenuti da se u objavljenoj odluci Ujedinjenih nacija ne pominje samo kršenje prava vernika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, već i zaplena crkava, slučaj vandalizma i nasilja. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog nereagovanja policije i ukrajinskih vlasti. U trenutku kada je ova vest objavljena na dokument koji su objavile Ujedinjene nacije, nisu reagovali ni Carigradska patrijaršija, niti ukrajinske vlasti. U sabornom hramu Turne u Belgiji održana je neobična modna revija. Umesto haljina visoke mode na modnoj pisti su se pojavili modeli u svešteničkoj odeždi uz pratnju orgulja. Publika je videla evoluciju liturgijske odežde od 15. veka do danas. Istoričari su istakli da su neki eksponati toliko veličanstveni da se mogu smatrati državnom imovinom. Ovakva kolekcija odežde katoličkih sveštenika prikazana je javnosti prvi put za 50 godina. Među predstavljenim odeždama bili su i ogrtači iz 18. veka, izvezeni zlatnim i srebrnim nitima, koji su ukupno vredeli do $300.000. Čitava kolekcija je brojala oko 30 odevnih predmeta. U Moldaviji je sud naložio da se demontira raspeće koje je postavljeno u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova odluka izazvala je burnu raspravu u moldavskom društvu. Većina smatra da je odluka nepromišljena i diskriminišuća. U pitanju je raspeće postavljeno u zgradi Ministarstva 2019. godine. Godinu dana kasnije, 2020. godine, Savet za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije i obezbeđivanje ravnopravnosti pozvao je na uklanjanje raspeća iz državne institucije. Nakon niza postupaka, Vrhovni sud zemlje je potvrdio tu odluku. Odmah je usledila reakcija Moldavske pravoslavne crkve. Ona se oštro usprotivila demontiranju raspeća. Mitropolija smatra da je odluka Vrhovnog suda klevetnički čin koji diskredituje nacionalnu većinu i podsjeća da je Moldavija pravoslavna zemlja i da se čak na njenom grbu nalazi krst. Roboti i religija. Može li veštačka inteligencija da zameni sveštenika? U autorskom filmu BBC-a pokušali su da odgovore na ovo pitanje, razgovarajući sa nekim od poznatih sveštenika robota različitih konfesija. Tako je u glavnom gradu Poljske, Varšavi, izmišljen robot Santo,
kako bi tokom lockdowna vernici imali priliku da komuniciraju sa sveštenikom. Santo je slušao pitanja parohijana i prema sopstvenom mišljenju odgovarao na njih adekvatnim citatima iz Biblije. Katolički sveštenik hrama u kojem je instaliran Santo smatra da se robot i veštačka inteligencija mogu koristiti za proučavanje hrišćanskog učenja, ali da je njime nemoguće zameniti pravog sveštenika jer robot nema dušu. Programer drugog robota, sada Rabina, sa druge strane smatra da je veštačka inteligencija sposobna da deluje ravnopravno sa stvarnom osobom. Glavni zadatak automatizacije prema programeru jeste da religiju učini dostupnijom, ugrađenijom u svakodnevni život. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.